Leli hola ke libiteke tikhithi letimbili ke nakune kanti lo mphakathi wakhona ke edwalile ke kamanzini utakwati ukuthi ke uzuze kulo leli hola. Sakhuluma buchopho wakhona ke edwalile kamanzini make mamane Sukati uthi tebona ke bangumphakathi wasedwalile kamanzini bayathokoda ngalomsebenzi lomkhulu nakangaka, bayafisa ukuthi bantu bangeda ke batawuchasha leli hola kuthi ke batakwati ukuthi babe nato ke imali tekuthi bendeke leminye ke imisebenzi yemphakathi. Libite uhulumende wethu 2.7 million nemasendi ke ngaphandle. Iplani ke lesinayo ngaleli hola yokuthi imishado sirentise sicashise bemishado betinkonzo noma ngabe ngikuphi lokufunwa sive bete batocasha kuze kuthi le mali lesitayithola la isichubekele isendele lamanye ama projects alomphakathi. Njengalo sathi ukuthi kufuneka bo 10% mhlawumbe ngalelinye ilanga siyudinga na 10% siyawudinga ukuthi sitendele iproject mayincanyanyana ngale mali letabe iqhamuka la. Kungako sithi singathokota ukuthi bonke labanemisebenzi lethide bavumelekile likomiti lethu liyaqashisa kuleli hola. Umthonisha weManzini North Makford Sibanzi yena kudumise kakhulu ukusebenzisana lokube khona ke kuye make Buchopho nalabanye ke bobuchopho bakhona ke eManzini North. Washo ukuthi lokubambisana lokhu kutawuletha ke intuthuko lenkulu kakhulu ke Eveni ikakhulu khona ke enkundleni yaseManzini North. Lenguthola konje lana ukuthi Buchopho baletinye tindzawo lobunesipiliyoni ukhonile kumisita kakhulu make Buchopho lana ikakhulu ukuthi lokhu kulandwaphi senda njani. This is a sign of cooperation ngokuthi masingabambisana kanje kunyenti lesingachieve abahlonishwa. Mapalane wemphakathi wasedwalile umnumzane Wilson Shongwe ubongele yona ke indlunkulu ukuthi kude ke intuthuko kubo. Wabonga nayo ke inkundla ukuthi imuke lesicelo sabo ke nabete abancincotha bacela leli hola ke lakanokusho. Sicela usihlale nathi ukuthi siyabonga kakhulu enwendile nisebenzisa imember yenu lengubuchopho. Sacela ukuthi sicela into enjengale nasendela ngaphandle nje kwenkinga lokuthi kukhona phela ngathi kwaba khona nathi tahulumeni dabo 10% sakwenda badila abanye selo siyabahambela uyamadumundo omkhulu. Buchopho bakhona ke edwalile ke make mamane Sukati uthi teke bona ke bangumphakathi batawenda isiqiniseko ukuthi leli holo ke litawuhlala kungilele kulelihlobile liphindze ke likhona ekhangadona ke tivakashi noma labo kulabatali casha etinzabeni ngiGary Carlos ngisedwalile kaManzini.